Anya laki din. Umay ka man dito, Jure. Apay man ang nanang. Bagkat man dito tamapantagla ko. Da kayo na ati mang bagkat nanang. Anya lakit din. Sagay sa ta iti bagkatan. Nadagsan no siyak amin ti mang bagkat. Syakmat ka na yun ti pagbagbagkatan nyo nanang. Imbaglakan ka ata, kasta unay alukmag mo. Ti man kinalumag kon tinakita yo. Ibagbagak laang mo ti agpaiso, anak ko. Isu addi kag sadsadot. Malaki day, bagkata mo, ti awit mo. Tabagkatak mo, tanti awit ko. Talo tayo nga rod ko mga agbagkat Tapno adamot aramidon ni manang ay bure. Isa ti mabate nga aglutaw. Nagsapam, ading Jory. Ay, kastamot ka, manong Jake. Anya ka diti masapul mo, manong. Ada ka din ni Ivory. Ay, ada manong. Ngam aglablaba iti uniform na. Siya nalpasa ko na naglaba. Kasta ka di. Umay ko kumapasyarin ni manang mo. Adawit ko at chocolate para kinkwana. Ay, saan amang mga ni manang Ivory iti chocolate? Ay, kukwaklatadaytan, manong. Ha? Ay, kuha, ginatang ko nga na para kinkwana da ito eh. Kinunakmat, asan na akayat dayta. Ay, kukwaklatan. Kan syaklatan ti kasarsarita, manong. Sige nga rod, ading. Si kapay lang ti kasarita, ta urayak ni manang mo nga Ivory. Nabayagan ka na gururay, Jake? Okay lang. Tinapatay na uray ka. Adangamin ka at kung ibagaking ka. May papan ka di iti assignment tayo? Saan? May papan iti marikrik-naking ka. Madlaw na bannog ka naglaba Eksakto ko mati chocolate a ginatang ko aparaking ka, meriendam. Ngam inibos mo't ni ading mo. Inted mo siguro kan kwa na iso nga inibos nan. Yak kumakayat nga ito, ngam magpilit mo. Saan mo mutla ka no akayat? Talaga nga impakat naman nun ati kinarawot na. Pasensya amla ko man ti kabsat ko. Kas dyan na day dyan ada makita na amakan. Urahin nak dito mapanak dito store. Gumatak iti soft drinks kan tinapay a merendam. Saanin, Jake? Saan kan nga aggastos? Ang mga no allowance mo ti gastos mo. Mabalintamot nga agtungtunglatan nga awan merienda. At damit kwarta. Saan ko nga allowance ti gastosak? Napanak nakibunag iti hollow blocks. Kasta ka di? Wen, iso nga urahin na ka. Nagswerte talaga ni manang Ivory. Tunggal adda umay agpasyar. Isu akanayon ti umay da pasyaran. Kas ita. Inggatangan pa'y ni manong Jake iti soft drinks na kan tinapay. Idinto asyak. No saan ko pa'y apinilit nga inala ti chocolate itay. Di na pa'y itid kanyak. No apay mo't asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya lakit din aya ti kastoy alanga. Nanang, adaman damag kada kayo. Anya day ta anak ko. Apay asaan akas ka ni manang Ivory ti kinapintas ko. Anya mo tanday ta sa lutsud mo. Kad napintas ka mat. Isu na laang ta naglukmag ka ngamin. Agdayet ka ngamin tapno pumintas ka mat. Naglaing kanto mga min amang ilaban. Kasanong agdayet ak nanang. Mangilamban ti mang parparag sa kanyak. Saan mo't laang nga nasalon at ti tao no nalabos ti kinalukmag na. Diyaka mo nanang. No apay mo ngamin anagimas ti mangan. No kayat mo ti pumintas, sursurwam ti agpakutong, anya laki din. Padasag nanang no kabaala.
Umay ka man dito Jure. Apay, tatang. Mapanbualaan di sa bahay di tuktok ti bantay anabatik. Tasan ko ang maawit amin. Anyamat ten tatang. Siyak manan ti baon niyo. Ni manang Ivory mat kuma ati baon niyo asumang ati jabantay. Mapankakit din. Tapno ma-exercise mo dito nagdakkel abagim. Anya laki din datoy. Kaputadakkel ti bagi kaon siyak akanayon ng ti baonan niyo. Apay, saan ka maasyan iti kapsat mo? Nagbaset ti bagina. Basol nan ano apay abasitikan kanan na. Isu ti baon niyo kumamat tatang. Mapankakit din. May sabulig di awitam. Saan na balay tanaloom de jay? Naloom tatang. Kita am taalis to ka numakan di saritado. Nagbayag kayo mga min amang ibaga na loom gayam. Sige tatang, mapanakaon. Adto yan ti saba tatang. Una yun anak ko. Kinan mo matan ti kagudwabulig asaba. Ay, makabanog nga tati sumang at ijabantay tatang. Ure kan. Tsak tupay kabailan akanin ti kagudwabulig. Si kantulakid di ababae. Sa anak tupay anapsog tatang. Mabisinak pay. Sige, panawan kayo pay tamapanak iji kusina. Mapana mangilaban. Anyan. Apel si kati sumangsango. Ni manang mo ti kasapulak. Si kamot manong. Mangpabain kamot. Apay, maday no sumango ket kabsat kumot ni manang Ivory. Isu ti ba? Isu ti kasapulak? Adapay nga rod aramiden na manaw. Alangar. Urayag ni manang mo. Uray saan ka na sumango? Okay aklaan. Urayag latan ni manang mo. Pumanaw kan. Ay, anyangay day ta nakakarton nga awit mo manaw. Kik da ito para kin ni manang mo. Mabalin ka diti dumawat manaw. Ay sus. Dumawat kanton akin ni manang mo. Apaman ama itod ko kin kwa na. Ay, kakanil ati para kanyak manaw. Ay unay kan jure. Awan ka diti panagbayin mo. Kas kalag bibisin ma. Urayim ang nga itid ko itikabsat mo. Saan kat akas-takas lamabisbisinan ka kung nagdakil mo tabagim? Anya? Ala, panawan nakman dito. Anya laki din. Pasensya ka na. Napabainak tikabsat mo itay. Ha? Taapay man. Kasano? Nagalas tikas diyang ugali na. Saan mo tin nga ubing? Balasangin. Iso nagalas tikas diyang ugali na. Anyaman nga minan ti naramid na. Saan mo ta para kinuha na ito? Cake. Ngam kayat na. Iso ti umuna. Kinunak lang arudan at dumawat tukin ka. Ngam ipilit na kit din. Ala, siyak tulatan ti makisaw kan kwa na. Amo ka na sakit tinakam na kanyak. Gapoy tinaibaga. Pasensya ka na kuman itikabsat ko ayulo. Ngam saan mo kumalatan at papabainan. Nyak lahing kayat ama iruwam na tikas diyang nga ugali na. Gabutan na galas. As lagbibisi na ka na yun. Nagdakil mo ti bagi na. Kinasaumlatan ko man ay tinasayaat tapno sana nagsakit tinakam na. Kinasauk mo. Ngam ipilit na kami di kayat na. Iso day jay. Nakapagsahuak iti sana nasayaat. Adto yung tikay umay muramananan. Saanon? Kukamlatan. Gapo iti dayta kay napabay na anak. Saan mo nga min arwamon ti agdawdawa ta nakababain? Urayim ang nga itadda. Ikan kamutlaeng kadagiti itadda kanyak. Saan kumot abukbukudan? Saan ka nga min ang makaururay? Basta, kaya't kunti matay, gapo iti panakaibabain ko. Ay na, saan ka man nga agsasaw iti kasta? Sana nasaya at ti kasta ngay bagbagam. Basta, kaya't kunti matay.
Nanang, sa dino ti ay ni Jory, kadwandak man nga agbantay kan kwa na. Kinunanang agpakamatay ka no itay, gapo iti pa nakaibabain na. Apay, asino tinagpabaen? Ni ulo ananang, kasano ipilit na ka ng tikik nga itad kanyak ni ulo. Ay mangibabay na talaga na itakabsat mo. Madalaganak nanang, ang mga no aramidin na timbaga nang agpakamatay. Ay na, saan na nga aramidin da ita? Kat no aday di kusina mangil kilaban. Anya? Ay saan ka madanagan ta saan na maaramid ti agpakamatay? Kano mangilaban ti pagragsakan na. Kasano nga tama tulungan tayo nga agpakutong ni Jory nanang. Sikaman ti mga lokoy kan kwa na. Tano siyak, sanak mo adanggan. Madanaganakan ka, sapsapulan ka, kunaklakit din no aramidam ti imbagam, gumadda ka madgam dito kusina mangil kilaban. Kasla pagayat mo pa'y nga ramidag timbagak. Apay kumaapagayat ko nga'y, di pa'y kat awan ti kabsat kon. Anya ti amok ngay no kayat mo amapukaw akon. Saan ko kayat amapukaw ka? Ti kayat ko kat kumutong ka. Diyak garod ka ba ulan? Marigata nak. Ang kayat kukuma. Panunot mo lang dayta marigatan ka. No kayat mo, tulungan ka. Ah, kasanaw? Simple laang, surutam amin nga ibaga. Daytoy laang manan ti kanak. No kasano ka ado ti kanak, isumat ti kanam tapno kumutong ka. Manon nga aldaw, akastoy laang kabasit ti kanak. Kan awan pa yun mabatbati nga inapoy akilabanag. Wan ata kontrolado ti ilutluto ni nanang, tapno awan mabati nga inapoy. Ay, unang agkakapsuta kon. Uray ata saan kamot amatay, kita man kanyak abasitikan kanan na. Aging ga itakot si Bibi agak pay laang man. Kumot-kutong ni Jory ah. Gapot atong palan na amin nga ibagak. Agminarin ti kinapindas na. Nagmayatin ti bagina. Ado nga tanti ag gusto kan kwa na. Nga mabain da pay laang ang agaram. Gaputa dagiti ag gusto kan kwa na ita, iso dagiti ag uyaw kan kwa na idi. Kasta ka day. Wan! Ti may papan ka na tama ti pagsaritaan ta. Kayat ko ti agyaman nga men. Kamudyanan na. Siyak ti sinong bata. Uray sinungbatan kan Jake. Ti panagadalta na takumat ipang pangruna ta. Amok day ta Ivory. Iso asaan ka madanagan. Adapay aramidan ni Manang Ivory. Isong aurayam latan. Saan ane Ivory ti ka sa pulak? Asino? Saan mo nga ibaga ni nanang ko? Sika amot, tilay bagbag. Apay kumaan ni nanang mo ay. Sika, ti kahit ko makasarita. Taapay mat. Idi, saan nakakayat sumangukan ka? Saan itan? Oh, atoy. Cake para keng ka. Dakil na ito cake. Iso asumango kan kanyak tag sarita ta. Diyak kayat tikik. Lumukmagak laang dita. Kandiyak kayat ti sumangukan ka. Adapay aramidak manong yulo. Sige ka din ading Jory. Kayat ka makasarsarita. Awan ka di ti babain mo. Ah. Saan ka di akinunak, saan ko akayat. Iso ano awanan ti ibagam, pumanaw kan. Nay, apay nga pabainan nakmatay. Saan ka di nga isumat ti inaramid mo kanyak ide. Anya ti kayat mo nga ramidak ita.
Sangwon ka na sayaat, idin to a pinasaktan nak ide. Pakawanan na ko ma, Jure. Mabalin ang mapakawan ka manong yulo. Ngam no da sa bali pa'y nga intensyon mo kanyak. Suri laangan. Ngam saan ka akursunada. Anya lakit din. Anya? Makidam, adon ti agaram kan kagaputakim mutong kan. Wan nga rod manang. Kahit agyaman ak iti tulong mo No saan agapukin ka, sana kumakim mutong. Maragsakanak para kan ka, Jory. Kat sapay la kuma, ta saan kan nga agsubli iti kinalaing mo nga agkilaban. Namnamaam day ta, manang. Mapagayam, ditan tinagpatinggaan ti may sapay aparang, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni Miss Grace. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. May, sika maganti masabat mo kan. Sa dino ti papanam. Nakapurma ka mo't itikas taunay. Ay na, kahit mapanak iyay daya Apay, di mo amaw nga itangaal daw ti kalay sa ni Carmelita o nga anak ni Basyang. Unyag peso niya. Ay, natunyo ka anakan. Mga sawa ka man nga minay. Barang iso ti agas day ta kinakabaw mau. Niyang kalmay. Anya laki din. Podno ti bagbagak. Nga mala, ituloy tantaw ti agsarita intun bigat. Umayak taw, iji balayaw. Adamot la umay ko ibaga, kaninanang mau. Sige angkal. Tingkay nga ruday. Kat, pudno matiimbagan ni Uncle mo aramon kan ka, anak ko. Mga sawa ka nga minan. 35 mo ngam awampay asawam. Apay, kayat mo ka di talaga ti mabaakan. Ninanang may. Awan mati parikot kini Clara. Nasingpot mat. Kan kang runaan na, nagagat. Saan nga rud ani Clara ti kayat ko nanang. Anya kay laki din ay. Ha? Asino nga raw ti kayat mo? Basta. Ada kayat ko babae. Saan ani Clara? Naa. Ibagam ngamin atap no amaw. Ay kay bagak to Saan pa'y nga ita? Aniya? Ay, uyang ti ka anaka. Kasla sana madanagan no bilang tamabaakan. Ay na. Jakman amo ti dayjay aka anakam. Naragsakan ak nga rod, idinaamuak nga adag gusto kan kuana. Ni Clara. Kunaket, amangan no isunti kagasat na. Ngamay na, di namot kayat. Taapay ka naw. Adda ka nung nga rod kursunada na asabale. Ha? Anya? Asino nga raw? Kanayon ko sa ludsudan. Ngam di namot ibaga. Ay, na yan nito niyaw. Ay, aguray ka. Maranak la nakainom na yay. Sa lodsodok taw. Sigurado ngay bagana. Uy, si kamat gayam ti masabat ko, Tunyo. Nakainom ka manan. Idi na minsan nga aldaw anasabat ka. Nakainom ka. Sa ita, nakainom ka manan. Unay kan, Tunyo. Ngam siguro, no agkasawatan ton, agbalbaliw kan tumatan siguro, anya. Anya? Entam na mo, Clara. Awan pa naggusto ka. Awatam. Iso pangasim ta, sardengan na. Sana si kati kursunada. Anya? Tunyo, napintasak mat, ada trabaho, kan siksi akmat. Ngam apay adinak kayat. Abay, saan ka diyan nalawag kan katin ako na ka? Ada sa bali a kursunada. Kahit sana si kadayjay. Anya?
Anya, kasta ti imbaga ni Tonyokin ka. Wan tata, iso adya kon ipilit ti bagik kan kuana. Anya, Itay laang tinang sa batak kan kuana tata. Nakainom. ha, kasta ka day. Ay, apag-isaw, agsubliyak man ay balay da. Sa bali siguro, tinagnaan na itay. Iswadyak na sabat. O sige, tata. Tonyaw, kanakan. Ibagaman nga ron kanya. No, sino ti babae, kursunadam. Tapno tulungan ka ah. Ay, delikado, no mabaakan ka. Ibagam ah, tapno tulungan ka kung naktumay. Ay, karima din na kantsawa ng kal. Ha? Ni Maria ti Corsonada. Anya! Ay, natunyo. Ti kinaado ti babalasang. Apay, ani bakit Maria pa'y laang mit ti kursunada? Tagtagre. Ang mga not at damakangag. Kaya ko na Maria, kaputa pensionada. Dakil na wawatin na pensionada ti binulan. Ha? Adamin kan ko na kinabak nang. Sana kas kan deklara. Anya! Anya, gusto ka kanyak, Tonyo. Wen na Maria. Ay na, iti kasto nga edad ko. Ay, jak impagarop nga dapay lagaya maggusto kanyak. Bakit kayo na? Agam sana madlaw iti lang ayo. Kasta ka di. Ay nahanag mayat matan adang ganday tanga imbagam, Tonyo. Una na, day tatipod no. Ay maragsakan ako unay, Tonyo. Itapay lang. Aklunan kan nga agbalin akaayan ayat ko. Basta ka di. Ay na, agyaman ak unay. Aniya, inaklon na ka ni Maria kunam, Tonyo. Ay na, aguo yung kansamot tanan ako. Saanak nga guyong. Saan ka di pa nangasawa ti agnam ay? Tapno adda ka tinulong iti rigat ti biyag. Iso nga amok ani Nana Maria ti solusyon iti daytoy. Aniya? Iso nga ro da mga sawak, tapno na nam ay ti biyag ko. Alangan kit dimot ani Clara ti asawak. No iso ti asawak, agrigat kami lang. Saan akas ka ni Nana Maria nga agbalinak to addon. Pensyonada ko naman. Aniya? Ado, ti babalasang nga mabalin mo nga arman. Ngam dayjay pay laang mat. Inauna pay ngam siya. Kas lalulam mat tan anak ko. Di kayo madanagan na nang. Manulangin tibiyag na dayjay. Saan nga agbayag dayjay? Aniya? Kayat mo asawan. Ti pensyon na laang ti kayat mo kan kuana. Kas lakas tan ah. Unay kantunyo. Agpanunot ka kumamot ana imbag. Saan na padalos-dalos? Ay, basta. Ni Nana Maria ti ay ayatek. Kat inton dumteng ti kanito. Malipatan nan ton ti agangayes. Di kukwak ton ti kinabaknang na. Aniya? Ay, anya nga ron no iso ti kayat na. Ay, kitbayan tayo na. Ibagbagakan kwa na. Nga ado ti babalasang nga mabalin na nga arman. Nga mamaw na niya yung sungbat na. Anya ngay. Kunana, ni Maria kano at talaga ti ayatan na. Kat into no dumanon to kano ti kanito amalipatan ni kakamati umangas. Kukwanan to kano amin a kinabak ng jay bakal. Anya. Ay, ti awanan ba'y nakaanakak? Ay, saan adaka istagarapap ngagbalin abak nang? Sa bali mo tiwagas na. Day ka nga, Rod. Ay na, mariribo ka nakatalaga no anya ti aramidat iti anak ko. Me, apa yang kasama din ti kawasyo, Auntie Maria? Papanan nyo, ah? Ay na, adda na patiga pag nakanakaan. Ay, sa dino, ah? Adda date ni kinito nyo. Anya? Ay na, pasensya ka na. Italaang ana ibagakan ka.
Wen, agayan ayat kamin kinito nyo kaanakan. Anya? Ay na, auntie, Amkit di mo't no kwarta lang ti kayat na dadya at tao kada kayo. Kaanakan ay ayatag nito nyo. Kat mariknak mo at akas tamat ti panagayat na kanya. Ay na di na kumamit panaw-panawan ato nyo. Ha? Umay ka man kit di tag holding hands ta. Ado ti tao. Kan may sa nalipit ti pagnaan. Ha? Ala. Agawaan ta kiti ti magna. Tapno makadanon ta. Ti restaurant napapananta. Kat, kumusta ti Dejo kini Kaka Maria? Ay kayat naganas Nabsugak iti kasta unay. Aniya? Pudno ti bagbagak. In-order ko amin na kayat ko iti restaurant ananganan may. Aniya? Ay unay kantunyo. Intun kwan? Iti tattao a kwarta laang ti kayat mo iti dayjay abakat. Tangiwat yo ka dinanang. Di yung piksaan. Amangan nung manggag na kayong dagiti marites. Amuyo mo't ti marites dito lugar tayo. Alis to dagiti lapayag dang agkalap. Ay na, uray mangagda, taiso matipod no. Anya, nag-date kayo kan ni Maria Idikalman? Kunam, kaanakan? Walang kal. Napan kami kanong makundi pasyar iji parke Pasan na. Ingkam na nga iti may sa akalatakan a restaurant iji ilay. Anya, Nakuna na nga rod kanyak ngagkalay sa kami kanon. Amom, no niya tinsungbat ko angkal. ha? Win ko na ka. Apay ikapoy. Anya, Nagganas laki din ti agbalin adon. No bilang lang angkal. tunyaw, mairusok mo ka diya talaga. Ay na angkel, kas itinakunak kada kayo. No bilang tagkalay sa kami nga na Maria. Ababalangin na panawon ti panagkadwami. Ngamin, malipatan nanton ti agangas. Anya, Win! Pudno ti bagbagak angkal. bagbagak ni tunyaw. Sa balay, ti sungsungba na, ti awanan bain. Ha? Taapayan ako namday ta. Wala, to manugot ka no ang mangikalay sa kan ni Maria. Ay na, matungpak sa akin, di na yan, di na oras. Ay, Naku na pay, asan abali ka daw, na mabitlaan ti panahon na panagkadwada kan ni Maria. Nga baing, malipatan nanto kanumit la ti umangas. aniya? Basta timbaga na kanyak. Ay, awanan ba'y na tunyaw? Alabay am, kasarita no sumangpag. Ay na, nasayata na sabat ka dito kalsada, si Katunyo, akagwapwan. Ha? Ibagak ti kayat kong ibaga, ha? Ibaga mo na. Amangan kit di mat no kwarta lang ti kayat mo kani Auntie ka Maria. Saan matakas ta? Si Kaki di mat. Nasayato kasta. Ngamin, nabilang lang, ta kwarta ti kayat mo ken kuana. Ibagak ken kan, awan magunod mo. Naawatam? Anya? No, agdaman ti kwarta nga iduldulin ni Auntie. Dayjay kat kwarta nga inted ja kakaiso na nga anak na ija abroad. Ha? No, ti pampanunutem kat ado ti kwarta na gaputa pensyonada. Hoy, nagbidot ka? Ngamin, nailon na amin a pensyon na. Naawatan? Anya? Ita, agpanunot kan. Napudnumot laeng nga ayat ti marikriknam ka ni Auntie Maria. Ay. Nay, naku, nagmutin na ta sinaay mo tunyaw. Apay, ada parikot mau? Impagarop ko mulaki tin no ado ti kwarta na dayja bakit Maria. Nagbidutak magayam. Ha? Ano ti kayat mo asawain? Ay, naapaw. Nagdadakil magayam tilon na ijabang ko. Iso abasit lang ti mabatbati iti awat na pensyon. Anya! Kumusta na tan ni Clara, nanang?
Apay, plano mamapansarong karan. Gapot mom ana ilaw ni Kaka Maria ti pensyon na. Shh! Inanang mate. Nagpigsa man ng tangiwat yo ako nakon. Apay amabain ka amangag ti kaaruba. Kat isumot ti pudnaw. Uwin ang... saan man langan? Ay na, di mon panunutan ni Clara. Ngamen, agayan ayat dan kini Pandong. Di anak ni Carmelita iji daya. Pudno ka di day tanga ibagbagayaw. Kaano akpay anagulbudkan ka? Ay, no iso kumangamin ti inaram mo ide. Nasayaat kuma. Ngamday jay payla ang matabakat Maria. Kapula ang iti pensyon na. Naman niya ngay ita. Husto nanang. Sumardeng kayon. Hello! Apay nga da ka dito'y balay. Anya ter aramidom dito'y. Ay na, imayak, tadi ka matlag parparik na kanyakon. Manon nga aldaw, adi ka imimay ijay balay. Kailiw ka matantonyo. Anya? Apay, di na ka din lam. Ay, saanin? Saan kagayam nga ayatin? Pasensya kan. No, naibagak idikan ka nga ayatin ka. Kwa, bisin ko lagayam da dyan. Anya! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Hey, maburburing kami mat iti anak ta dito'y boarding house tayo. Inaldawlatan nga da kami dito'y. Anya nga tanong agtrabaho aklaangan lakay. Kasanungay ti anak ta. Isurot ko sa nabali. Tamabalin ko mo't nga isurot iji upays. Ang mga numarigatang ka. Bakay? Kabailak mat, si kakit di mat. Uray ubba-ubbak ama pan nagtrabaho. Okay lang. Ngam ti adda kami dito'y unag ti boarding house iti inaldaw. Ay adaking ka. Day tapakay. Ngam niya. No bilang tagtrabaho ka manay. Kahit marigatang ka. Ibagam lang. Uray sumardeng ka manan na. Uwan lakay. No problem. Ay na. Nagsipngot pa ilaan bakay. Nakariing ka. Nasapa ka nagrieng. Ta nagluto ak ngamin iti balon may iti anak ta. Ay. Talaga ka di adisidido ka? Amang isurot iti anak ta iti trabaho? Uwan lakay. Di ka di madanagan. Ala. Makamu ka. Bakay? Uwan ka day. Amumutan kanyak. Saan kung aramidan ti may sa abanag no jak ka bailan? Ay nabakla, umay ka, darasam, andi ibagakan ka. Anya day ta? Amam, napalabas ko da perla itay, kadwa na jay baby nga anak na. Ha? Siguro, awanan ti may saang da. Iso akapilitanan nga isurot na jay anak na nagtrabaho. Anya? Ngamin, saan mo't amapilitan amapan ang trabaho, no adda na wadwad a kwartada. Iso nga amok nga awanan kwartada. Anya? Nay, si kamot gaya maritais. Wala na. Umayak man mat agpasyar dito'y arubayan niyo. Ay na, naimbag ka pa'y maritais, tadi kag trab-trabaho. Di ka mabambanaw. Ay, sana kas kanyak. Nabambanugak ang naggapoy jay taltalawn. Napan kami nagsagka. Kasta ka day, nana. Ay na, kayat kumit ati ang trabaho. Ngam saan ngamin akayat nila kay ko, nana. Di na ngamin kanukayat ang mabanugak. Ha, wala na. Iso nga ijayak latan balay mi Agluto kan agdalaws. Iso lang ti obra ag itagmalmalam. Ay na, sana all maritais. Sana all at talaga. Apay anak ko na yun day tanana. Katwan tanaasikaso unay nila kay mukan ka.
Di nakakayat apagubraan nga oray dadakulan dagiti anak yaw. Anya ti Konam, napalabas mo ni Perla na pan nagtrabaho. Una na, ay na, kasla pimpiman mo. Uba-uba na di anak na pan nagtrabaho. Anya, kasjay at talaga ti awan makmakan na nana. Mapilitan amang isurot iti anak na iti pagtrabahuan na. Ha? Nagsasauday di Perla? Kunamlan asino abak nang. Ngam anya nga ita. Kasla pimpiman nga uba-uba na di anak na baby ama pa nagtrabaho. Anya? Anya! Kasta ti baga ni Marites. Wen lakay. Dayta matimay na imbaga kanya. Itay agin inanaak ang naggapoy di talaw. Ay unay day ya babae. Iso lang arodan tiyawan trabaho na. Iso pa'y tinakauy-uyaw. Wen nga rod No siya kla makakit-kita iti kabibiyag na. Adayo na pimpintas ti biyag na perla nga agasawa ng isuda. Ay na pudno day talakay. Ngam nay. Isuda mo tinakauy-uyaw. Kay, kumusta nga? Iti may sal daw yun nagtrabaho ba kay? Kat nasaya at latamot alakay. Kay, saan ka kadi anarigatan iti anak tang? Darigata nak ngam anya ngay nga raw. Sana bale, tamairwamak tumutlaan. Day, dati bagbagak kay, bakay. Nga aguray pailaan ko, mati pa nagtrabaho. Dito'y kayo latan boarding house, kuma. Jak kayat lakay, ad-adala nga nasakit ti ulo, no kasjay nga awan tiar aramidag. Ay, addaking ka day tangaraw bakay. Ang niya, di ka na yung kung ibagbagaking ka. Ano di mo kabailan, ibagamlaan. Tanay ka, si day to'y anak ta. Ay nalakay, kabailak. Di ka kadimadanagan, para iti anak ta tiar aramidag. Isu nga amin, kabailak. Nay, agtudo mo bakay. Mapang kayo kadilatag trabaho iti anak ta. Katwan agpayong kami Anyalakit di nayalakay. Ha? Sana bale, sumardang tumutlaan day ti madamdama. Ala, agan anad kayo mga rab. Kitaam ni baby, ang mga numatudwan. Kaasi mo, bakay. Wan lakay, don't worry, I can manage. Sika talaga. Ala, yung kay Kideng, ano saan kayo amaladaw? Apay nga katawa ka. Hoy, iba ka ma. Tapno katawa ta adwa. Ay na, makapailak bakla. Anya? Ay na, makapailak ni Perla. Agasam, nagpigsa ti todo, ngam napanlata nagtrabaho. Uba-uba na di anak na a baby. Ket, anya ko mati nakakatkatawa iti dayta. Nagsasauda ngamin nga agasawa. Kunamlan asino da ang kabaknangan. Ngam itatawanan ka nanda. Ay kapilitan nga isurot na ti anak na ijay pagubraan na. Kaasimot ni Perla bakla. Trying hard tapno laang makatrabaho. Aniya, kasta ti imbagbaga ni Marites kan ka? Kumare? Aywan, sister. Diyak kumakayat nga idanon kan ka. Ay na, nalabos ti parang sasauna. Ay unay mo tinday jay a babae. Anon mi nga ta? Takas jay ti panagsasauna kada kamay. Amin mo tin kat pakibiyangan nan. Day tangaron. Uray siya kapag imagbagaan na kat nagmaditirik na. Diyak agtatagari? No Domingo, awan trabahok. Inak man iti balay da. Makaamuritan no anya ti maaramid ko iti dayjay at chismosa.
Kanan bain a babae? Agsagana dayjay. Nay, apa yan? Agong ka magbakay. Ada ka di pare ko umaw. Jak laki di makapagtapan. Talaga amapan ko sugudan dayjay iti balay da. Anya? Uray at nila kay na. Isagunot ko dayjay a babae. Jak mat pakibibiyangan ti biyag na. Ngam no apay nga ultimo pa nagtrabaho kakadwak na ito anak ko. Kat pakibiyangan na. Ay, una yung mitinda dyan marites. Ngumala, bay amon bakay. Kas kinkwa na lang jay tao nga awan maramidan na itibiyag na. No di mangdadail lang. Nagsakit tinakam ko. Amumutan kanyak. Jak kayat nga da makibibiyang itibiyag ko. Nang runa no jak mat an-anwal. Anya, kastamot lang ti umay na imbagbaga ka na kayaw, nana? Wan, perla. Itala nga main anagranata. Iso nga itala ang anaibagakan ka. Ay, apawaya dayjay amarites. Anya nga tayo ti parikot na kanyak. Parikot na nga tati paragtrabaho. Di agtrabaho kumamat. Ay na. Saan ka nung arod akayat nila kay na apagtrabahon ni Marites? Anya? Gaputa di na kanu kayat ang mabannog. Iso nga ijay kanulatan unag tibalayda. Para luto kan para dalaws. Anya lahaki din nana. Nagganasan. Ngamno siya. Saanan nga uso ti kakasday abanag. No adda ti anak nga kasapulan iti pang inal daw. Ay na, upatan ti anak da. High school dagiti dua. Ngam kastaki din, asaan akayat nila kay nang agtrabaho? Day tangarod ka. Imbag kumaano bak nang da. Ngam padamot ang makitangtang dan tapno ada maigatang iti makan. Sana all nana. Nay, apay anak ko namday ta perla. Sana all nana. Sana all. Saan akayat nila kay na pagtrabahuan? Talagang sakit di nga apat isapsapulan dayjay amarites. Ha? Dapay manay, bakay? Agasam man. Saan lagayam ani Mari Julie tinapan na nagchis-chismisan? Anya? Napan na pa'y gayam in chis-chismis ija ayan danana ising. Hay naapaw. Anya? Ay manday jay babae. Apagayam di sapsapulan na ah. Ala, bay amon ko na may, bakay? Saan abalay? Tasan mo't apon no timbagbaga na. Nga awan ka ng tayaw. Ang mga no isuki di, ate awan ka na. Ay saan? Saan ang mabalin abaybay aklatan? Maruwang! Nay, si kamat gayam, kumari perla. Itaman pa'y analagip mo ti umay dito'y balay. Wag, tada na patunggay bagakan ka. Anyang day tamaray. Damagampay laang nga niya tigagarak dito'y. Kalpasan ti ado ngayon ka inches-chismis iti kaaruba? Ha? Anya ko matibibiyang mo. No isursurot ko ti anak ko iji trabaho. Ha? Ay, kwa? Maminsan pa'y, awanan ka iti bain? No di mo amo ti agbain iti tattao. Ura iti mismo kumamot ka na bagim at ipagbain ang marites. Ha? Saan akayat asawan? Aga po ta isursurot ko ti anak ko iti trabaho. Kat awanan ti kanan may. Tapno ambaw, agtrabaho gabuta ay aywanak di trabaho. Ay na, pasensya kan amare. Jak inggagara. Anya saan? Mangmangag mo ka dire ta ibagbagam. Ay na marites. Daytoy ti tandaan ma. Ore makitkitam amarigrigat anak amapan agtrabaho akadwak na iti anak ko. Ayos lang. Gabuta agsakripisyo para iti pamilya. Ha? Kumpara kumaitikaskan ka. Chismosang tambay. Awan lang arod trabaho mo. Day tapay la aguy-uyaw ti ar-aramidam. Ay namare, pakawanan na ko ma. Pakawan nga ibagbagamat. Adda ka din nila kay Mau. Ta ibagak man abagbagaan na kakumamat. Tapno saan aday talamapan agis istorya iti padam a tao ti ar-aramidam. Ha? Anya ka kumakanyak no bilang laang ha. Ikumpara man day tabagim kanyak. Sika at chismosang tambay. Di ka lamabain. Ulitan pa'y ama panagistorya iti karupa. Saan lang atong pati maabot mo kanya? Anya?
Ay na, saan nasakit tinakam ka, nugumura ka kanyak, Marites. Da kayumot, nana. No apay amasapol pa lang nga idanon nyo kinipay la dagitim bagbagak kada kayo. No di yung indanon kan kwa na, saan ko maakastoy daytoy rupak ina. Ay kat ustulaeng tapno pag nakmam dayta. Panunutom kit day, kan amirism anaimbag, asaan ngamin anasaya at day nga inaramid mo. Istorya ni perla, kat nasaya at di trabaho na. Saan akaskan ka? Tambay ka lang arudang, chismusa ka pa'y. Anya? Iso nga uray ag sakit tinakam mo kan guraan na. Wala akong pake. Maawatam. Aywan, bari. Jak iliba ka may saka nang idanon ka ni Perla kadagiti imbagbagam. Anya? Imbagak pa'y kankwana akas taunay ti ulek mo, nukas dya mapalabas mo nga ubba-ubba na dya anak na amapan agtrabaho. May saka mat achismusa si kabakla. No di mo kumaindanon kan kwa na ti imbagak kan ka. Sa anak ko maatinumpa. Ay na, amang ano kayat mo pa anayunak day ta amarka ti ima ni Perla di tarupam. Sika pa'y lang ti adaganas na amakaunget, sika lang aro din ti nakabasol. Anya? Pudno mat imbaga ni Perla kan ka. Awan lang aro din trabaho, chismosa ka pa. Salot ka sa lipunan kumbaga. Anya? Mga asiman kumare, sister. Agbalbaliw ka na sa papay. Di mo urayan ama persay tarupam, gapo iti katutong padagiti tao, amapan mo is istoryaan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ay nalakay, amom ka day, numano day tinagatang ko ablaws ko. No saan a 250? Duwagasot. 50 lang day toy. Nagmayatan no 50. Bagay mo pa'y. Saan unay amadlaw day tabilbil mo? Ay nalakay, no ano samla ang tiagkalkal kadagiti ukay-ukay iji palingke, makakita ka iti napipintas kan nalalaka. Iyo kay ukaya naktumamit iti sapatos ko bakit? O sarek taw, nga agninong inton kasarji ka anak. Ay katwan alakay, usarag to da iti ablaws ko amapan makimiting iti organisasyon ni ababai. Meeting laang masapol ang napintas ti badom. No naguuyaw dagiti padak a miyembro ijay, nang runa day a Vivian, ay na, permi anak ka uyaw. Anya ti orasan, agalas 2, awan pa'y laang nagiti membro amitingag. Ay na, amumatan ti Filipino time ako nada. Takman dagi jay a babae. Sakit din a presidente ti pagururayan dan. Ay na, maawatam ka dilat ta idan. Taadaan nakdangas asikasunda. Saan a mabalin kanyak ti kasta? No anya ti oras a nagtutungtungan. Isu ti masurag. Hay, istiling! Nayunan pa'y dagi ti tugaw rito isang wanan takurang. Wan! Ay na, si kakit dimot Vivian. Madama pa'y laang agwalwalis ni Stilain. Ibaon mo manang. Anya nga ikat agrupropa mo't ababaunan. Naanos kit di ni Stilain. Uray anya ti pangibabaw namken kwa na aramiden na. Saan akas kadagiti daduma ang miyembro tayo ababay. Nagsasadot da. Lik-lik-likan da ti trabaho. Nagsipanawan dagiti babae a membro. Hay! Nagsasarot kayo! Husto daytan, Vivian. Sino itati aglinis dito'y gym a nagmitingan tayo? Agungat ni Kapitan no saan tayo adalusan daytoy? Ay kat pag tinulungan tan alinisan Siyak a presidente iti organisasyon ti agdalaws. Pakawanang. Ala, siya kon. May sam nga agdalaws. Mapan ko ayaban nila kay ko. Nalpas mat siguro ti trabaho na di tabangkag. O sige man nga ron. Dua kayaw nga aglinis. Dagita tugaw.
Urnusan nyo lang nga na nasayat. Sige, aramidan mi dayta. Ginanaak ko, mamot, bakit? Sige matan alakay. Awan kadwak nga aglinis ijay Jim. Ay, anya pa yan nga itawang magkadwam. Kasi ka, mait, may maysa ka. No, apay ngamin, anagadu kayo ang miyembro. At si kalati aglinis. Agreklamo ako ma. Ngam anya ngay nga road. Syakmat ngamin ti kaasit ganti balay na dito'y Jim. Ala, mapanta nga rod aglinis ay. Sige, mabiit lang nga road. Tainak alaan jay walis kandaspan. Anyati ko ng Vivian. Okay, di pinagbado ni Istileng idi meeting tayaw. Apay, saan mo anadlaw ayan, nana? Kunak ano baro ablaus day jay. Baro nga ukay, anya kalakit din, nana. Saan mo anadlaw? Sa bagay, kaano idi nakitak manen ni Istileng anapan nagukay-ukay iji palingkay. Amok day ta. Idi graduation day balasang na iti high school. Piman mat. Ukay-ukay ti ginatang na pinaggraduar di balasang na. Awan lang atamutan ti igatang da iti brand niyaw. Kas kumay ti da iti blouse ko. Amom naman ray tayo, nana. Ay na, sigurado anang ina da ita. Branded samag. Ay na, talaga branded. Uray kita ti tatak na. Ay na, Vivian, amok asan kang agbadbado iti saan a branded. 2.5 day tayo. Ha? Ay na, nagninan. Makita na kaya mapanagukay-ukay. Saan? Anya lang ti maibagadag iti tao. Presidente iti Women's Organization. Nga agbado iti ukay-ukay. Ha! Sana? Lakay. Kita day tinagatang ko iti palingke. Sapatos, mate. Lakay. Usarum amapan agninong iti kasar inton Sabado. Manungay? 250. Ngam tinawarak iti 200. Intud damot adagos. Kita naglagdas ka. Umanay nga ta kanya. Apay kit din asaan ngay. Mala, ipadas mo. Ay, naguri ka. Inak pa agbuggaw. Ay, baraw. Mayat dahi ta sapatos mo nasilag. Ay, ginatang da ito ni bakit ko ti ukay-ukay, tata. Ukay kung kunam nagmayat. Lalat sa mo dahi ta. Lalat at ibuaya. Ay, naisumi lagayam analagda. Nay. Ni, panagsasalang. Sumala tayong tata. Ay, mabainak ta nakachinila siya. Umay kaki din. Dilawon da ka ayan no nakachinilas ka. Ay, agsalak daw. Intun makagata ka iti sapatos ko. Bakit? Ado ti mapal iti sapatos ka. Nalagda ka na, kun mayat tibuya na. Ay, kat nasaya at ano kas talakay? Imbagak nga ukay-ukay lang da ito eh. Kat nalaka lang ti pinaggatang mau. Katwan mat, ukay-ukay laang day ta. Igatangan naktuman iti ukay-ukay at t-shirt. Ang sige lakay, si kantulaangan ti igatangak iti ukay-ukay abado. Tamom, ti narami day ja Vivian. Jay presidente ti women's? Wan, inchismis nakit din. Apay nga inchismis na ka? Ukay ka no ti blouse ko nga inusar ko anak meeting idi Sabado. Kat pudno mat. Wan, pudno. Nga maapi amasapol ngay nga ichismis na. Ikumpara na igibado na branded kan nangina. Kasta nga minti ugali da dya tao. Mas dawak no apay nga imbutos yo a presidente yo. Nagsakit nga rod tinakam ko lakay. Siyak pa'y ti pinaglinis na ijay Jim. Pinagbunag nakpay iti tugtugaw. Ita, ichismis nakpay lang. Iso asaan arumbang aday dya ti presidente yo takas dya da dya tao. Makitak lang kumprontarak. Oops, saanay. Day talaki din nagbasid abanag ti pang kumprontaram ken kuana. Kasano, maruwam matan. Saan anak kontento nga uyawon nak? Ichismis nakpay lang.
Idi pa'y akas ta ti ugali na. Bayamon. Ket tapno mayaw awan ti rurod mo. Intakid ag puros iti bunga tinateng taamula ta iji bangkag. Nagbunga dan aya. Nagado ti bunga da. Mabalin mo nga ilako ti bunga dagiti tarong ken okra. Ay, uwan man kit dila kay. Imbag lang nga igatang iti bagas. Alang rod, Intan, di mo sayangan ti oras mo makiapa kadagita a klase ti tattao. Nay, anya day talakom istilang. Natang nana, gumatang ka, kapuros dagitoy. Kat no agodong ako maagumatang itinatang asidaan may. Nan, kita man dagiti lakaw, tagumatang ak. Ay, wala na. Umayo kitaan, oh. Nay, dagayam mo layuan natang. Ay na, pagtintinulungan mi kinilakay ko nga agmula itinatang nana. Ay kat, naglawa di taltalon yaw. Sa bali pa'y aday jay nana. Kasapulan mi ti agmula-mula, tapno adda pagadal dagiti ubing. Ay wala, ta naggraduaron jay inaunayo iti high school. Agis eskwela iti universidad iti ili nana. Mangalala iti nursing. Ay na, imbag kaman taddan kolehiyum. Amam, jay may isang anak ni Vivian. Problema na, tama ibarbarkada. Ay, kaasimot na. Nagsabat kami laang itay kin ni Vivian. Mapanmanen kano ijay police station. Ta inaristo da jay anak na. Ta nagiinom da idirabi Ket teenager pa'y laang. Mala, gatang nga rodan da ito'y sitaw kentarong asagay sarpat. Manuamay dagitaw. Lakay, nalakok amin dagiti nateng. Ado pa'y tagbirbiro. Ay ket mapantag puros Ay, gayam, kaasimat ni Vivian. Apay, ano? Inarestar ka no dagiti pulis di anak na. Kita man deta. Kunamlan asino nga agsasao. Uyaw-uyawin na ka nga ukay ti badaw. Ang kitaan ti biyagda. Di na pa'y maurnos. Ay, nga ron. Anya laki din na klase ti panunot nga mintada ka ni Vivian. Kaslaawan manaknakam na. Nay, mapan kakadimanan agpuros iti bunga ti mulam anatang istileng. Wala na, punwak man day ti basket ko, tadamanin ilakok. Mala, ireserbaan nakman nga rod iti sitaw ken okra. Ay, wala na, idagas kun tulatan dito'y balayo inton madamdama. Unang lalo asino? Udno mo't anak itaray kilakay abungay. Nay, addan samot kaapa ni Vivian. Jay samot balasang akaaruba danana. Sige, ibarangay naklaang. Sana ka mabutang. Si kanto ba'y di babalog to? Ay, may kamanungatan day ta akinaapa nanana. Ay na, apaan na amin agagayom na. Ireklamo damanan ket kaasimot. Kastamot nga minti ugali na. Rumbeng la nga mapetisyonan day ta Vivian tapno pumanawon diti lugar tayaw. Nay, apa yan ako na yun day tatata? Kano panggulaw? Pakibiyangan na amin adi mangan anaw. Isungarod nga ado ti kaapa na tata. Kunam lamin no ba nang? Padamila marigrigat ti panagbiag na. Ay, isungarod ti bagbaga kanibakat ko adi nan tutupan. Kano inreklamo daman ay. Agsasango naman na iti barangay hall tayo chismis na di karuba na anak itaray. Awan lang amin nga tayo ti sabali amaramid na. No saan nga agchismis tata? Kinuin sinagayam di asawanan. Ay, isumula dyan makitkitan di soldado nga asawa na tata. Insi na dan atakas ta ti ugali na. Ay, diyak mga ming pakibibiyangan ti panagbiag na. Tadumot ti as-asikasun mi kanibakat kaw. Awan panawon mi makibiyang iti biag ti makinbiag. Anya ti urayam dito, inana? Ni istiling man, tadaim pareserbak anatang. Aglakla ko itinatang ni istileng.
Wan, mula dakin nila kay na. Gumatang ka, mat. Ay, nanana, napunno jay ref me iti karkarnay. Saan mi pa amasid sina no maminsan? Iso nga ibalbal lang me. Ay na, kat no nagngina ti karnay. Saan akayat dagiti anak ko tinatang? Agungot da, no agida sarak itinatang. Kaano na sustansya tinatang. Ay na, oray siyak, jak kayat tinatang nana. No agluto ak itinatang, mas ad-ado ti karnina. Isumot lagayam alumuklukmag ka. Nalukmagak ka di unayan, nana. Katwan, saan mo't akas na ti pamagimiday? Ay na, nakabut-butang ti lumukmag. Delikadaw ti mahay blood. Nateng manen ti sidaan. Mayat tinatang asidaan. Numalpas tayo amangan, mapanak to man makimiting dita organisasyon mi. At dakat na damag ko, asukatanda ka no ni Vivian kas presidente. Apay ngay? Jay kanu ngamin ugali na anauyaw. Managtagibasit itipada na atao. Man nakiapa, kan managchismis. Day tatiga po na no apay asukatandan. Asino nga iti isukat da? Ay kat agbubutos kami, Ibutos yun dyan nasaya ati ugali na. Saan ngamin anasaya at yung presidente yaw? Dakas kat tigalad na. Masapa ak amapan, tasyak manen timang yurnos kadagiti tugaw. Kan aglinis iti gym apag mimitingan may. Ni, sika ka na yun? Apay awan sa bahalin aya ang mga ramid kadagita? Desididaw dagiti miyembro iti organisasyon asukatan ni Vivian kas presidentay. Ay, kaasimat anana. Manginominatak mo't Asino nga iti inominate yun, nana? Sika, istileng. Ala, di nakman angawin iti kasta, nana. Apay, agang angawak aya. Napagnunumuan men kadagiti miyembro. Asika, ti ibutos may. Ni, apay ngay asyak, nana. Ay, nasaya at gayam ti ugalay. Saan akas kin ni Vivian? Kasanungay, nana, ano awan mangibutos kanyak? Basta, ibutos ka. Amom ka di ani misis mo ti baro a presidente ti organisasyon dagiti babae diti lugar tayaw. Anya? Kasano na pasamak day tata? Ay na nagapuwak ijay Jem. Kinitak ti mapaspasamak ket ay. Ay da. Kasta launa iti ragsak dagiti members. Nabayag gaya man na plano da sukatan ni Bibian. Ay maragsakan ak ano ni misis ko ti imbutos da tata. Uray ngamin ni bakit ko ang miyembraw ka binagaak. Ano magpili da iti presidentay. Pilyen da di nasaya at ti ugali na. Ket dayta ni Istiling. Ay, nasaya at ano kasta? Ket kasano ngayon ita ni Vivian? Awan maaramidan na tadi damutin kayat. Aga-agaw ka iti posisyon. Idarum kayo amin. Ni, nabartag ka mat, Vivian. Saan ka nabartag? Kaya't mo ta ipungot-pungot ka. Kudamlan no asino ka? Puro mat nga ukay-ukay ti ibadbadom. Mangayab kayo man iti tanaw, tanawaan da ni Vivian, tanay, agwalwala mo tan dito'y James. Anya lakit din da ito'y a Vivian. Sanda ka lang aruden akayat. Ipilit mo pa ilati ba game iti organisasyon. Mala, pumanaw ka kidi dito yun. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Ne, grabe na. Apay nga itakalaan. Ay na, naganasan mimutin tinagis istorya kin ni Kumari Esther. Anya, narabyan ka ga po iti ka-istorya? Panunutom ko mamahit ang mabanbanog na tao iti trabaho. Sumangputak. Siyak pa iti agluto iti makan.
Anya kamatan Magda. Mala, husto ka din lakay. Di kan agungot. I'm home now. Don't be mad. Hoy! Di nakmaala iti pakasta-kastam si ka Magda. Maminsan pa'y amarabyan ka, gapo iti ka istoryam. Danunam to dagiti lupot mo, Jerwan. Makauray ka man. Ay, kasladyak mo't makapangan gapo iti naamwa. Anya man ang tinasagap day talapayag mo. Maritis ka talaga. Ni Joyce kano, jay anak ni Lindangay, aputot ni Guryong, nga apo ko ni Bakit Piling. Wain. Apay aya. Naibaga mo la amin ang takin, anak. Ngam di mo mo't naibaga no apay. Ay na, masikog ka numanen. Sabali ka numanen alalaki tinakasikog kan ko na. Saan ka no ati asawa na? Anya, sigurado ka iti day tanga ibagbaga Magda. Inton kuan, adda nakangagkin ka, kaswanda ka. Ay nalakay pod no ti bagbaga. Kaano pa'y ayang at daindanon ko kan ka saan apod no? Agar aramid ka, inton kuan. May pasubukan. Pankan pa'y nga umuna, no pod no. Sana kasta? Gapulang tayong pagatipadam amarites. Namati ka, no? Anya teramider. Apay day tatasa nga igam mo? Na, anya kumangay di agkapiak. Alangan mo. Saanan? Agkapi-kapay lang aya. Nakariing kan. Ket inkamanan ijaayan dagiti kachismisam. Apaw, unay kamutan Carmelo aya. Kanayon ka amarabyan gapo iti ka istorya yaw. Iso ang masapa ka langay. Iti kasta, masapa ka nga agawid. Ay nalakay, bigbigat sa uka sao. Kas kalamutan babae. Sa anak nga agsawa kastoy no among kumamit ti aramidam. No amom kumamat at trabahuan dagiti trabahong diti unag ti balay sakbay amapan ka makikaruba. Di ka pa'y nakainaw, nakalutaw, ngam adda ka ni Jay, imbang kamon ti istorya. Bigbigat ko naklangarudan. Ala, aglisi ka, tagkapea. Sa uka sao. Inton kuan insuyat ko kanyam daytoy kapay. Ay na, makapabusor daytoy ugali. Sika gaya man ang Magda. Itaman pa'y nga imay ka dito'y balay mi. Maboring nga rod ije balay ni. Iso nga imayak dito balayo. Kasta aya. Katwa na. Oh, anya nga dita pa ka kumikumam abuy-buyaan dita cellphone mo. Kwa. Sana ka agbuy-buya. Agdengdeng nga iti drama. Drama? Wan. Among ka DJ drama ni Dan Mars iti YouTube. Jay anya laki din ti title na. Ay na. Naadikak ngaminan na dumdumngeg. Iso nga isulaangin ti padpadaanak. Anya? Wan manang. Umay ka. Agtugaw ka niya bay ko. Kandi ka sumanao. Agdengeg ta iti drama. Sigurado magustuhan. Ay naapaw. Nagmayat mat gayam ti agdengeg iti drama sika. Anang amin ayat expectation mo. Saan? Hoy, nagmayat tupay. Mas may mayat man no dumngeg ka iti agmalmalem. Ngem, ti mapan ka makichismismis iti uray asino dita. Anya? Kat, agpay sumiti bagbaga. Nagmayat ti agdengeg. Maliliwa ka. Makaadal ka pay. Sa bagay matkit di Ang makadengeg ako kumamot no adda cellphone ko. O, di gumatang ka met. Iti kasta, makadengeg ka iti drama. Maka-Facebook ka pay. Unyag paiso anya. Iso nga gones. Bili ka na. Ang isuro na nga Facebook nga menjak mo. No problem. No makagatang ka, I will teach you how to Facebook. Ket, sa dino ngay manin ti pagturungan dagiti saka mana Magda, di ka kadipay agawid? Saan pa'y? Inak man ijay tersina ni Maring Usepa. Ali? Mapan ka manan makichismis? Di ka laki agawid din tayong kakagluti ti pangrabian yo? Si kakit dimot. Mabiitak laang. Ay, makamuka. Makamuka noong tan na ka manin nilakay mo.
Awan ka di pa iti inam, anak ko. Awan pa'y mat nga rod tatang. Itay pa lang urayan mi. Ngam awan mat na sumangpet. Ay, Sigurado anapan man na kis istorya day jay. No saan nga ija ayanda na na Esther, ija ayanda na na piling. una yung ti inam. Ay na, talagan sa akas dyanan. Talaga adi na maikat, ikas dyan ko agali na. Chismusa talaga. Nagkapuamanan. Di tala ang lakay, si kakit di mat. Sumungsungadak pa'y lang, ngam agong ungot ka manan. Tanya ti kayat mo? Agpalakpakak ita sumangpet ka narabyan? Anya ka matay? Ay na, Carmelo ka talaga. Naglaka ka ama kaungungat. Husto ka din lakay. Addaak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Tapno amo man niya. Nasabat ko ni Manang Angie itay. Jacob sat ni Joyce. Kas taunay ti pungtot nakin ka. Saan mat gayam ang masikog ni ading na? Ah? Kita am day tang aramid mo. Saan mat apod no tinapan mo inwarwaras? Anya nga ita. Oho, agang angaw ka man ako nakon. Kasano asaan apod no? Kat nagdakkel jay tiyan ni Joyce. Dakkel ata na lukmag. Gaputa na lukmag masikugan. Ay na, jak amo no nyate aramidaken ka. Tanong mabaliwam day tang ugalem. Oh, itaman pa yung adda ka dito inakaul uli, Mike. Kasla na unag ti pampanunutan. Pampanunuta nga rod lakay. Gumatangak man mat iti cellphone ko. Cellphone? Wan, tapag denggak man mat iti drama. Kun pag Facebookak maten Anya? Wan lakay. Ay na, di ka kuman agunget. Pangaasim. Sana bale. Ta saan mat akwartam ti igatang ko no bilang laang. At damat kwarta ka na urnong ko iti pan nakilablabadak. Makamo ka. Basta kwartam, tigatang mo. Saan ti kwarta? Agur-urno nga, tapno ada aramatan tayo no kasjay ama irana nga awan trabaho. Sana paggatang iti cellphone. Nawatam. Makaragragsak kayo matitananang. Wan anak ko. Nakaragragsaka. Gaputa nakagatang akon iti cellphone ko. Kasta ka di? Oh, kita am daytoy. Samsung ko naman. Amo yung nga usarin? Ah? Ay katuan na. Ang mukha, sakpay ti kunam. Sige man nga rod. Ah? Ay, kun naklaang anak ko. Mapanak pa'y iyay ayan ni bakla. Mapanak agpaisuro no kasano ti ag Facebook. Kano kasano asapulan jay drama nga anyalakit din iti YouTube. Kastoy ni Manang Magda, ag friend request ka kadag iti tattao ngam amom. Iti kasta, adamat friends mo iti Facebook. Ha? Kasano? Anya nga itaramida. Ay na. Anusan nakadi nga isuro. Tadyak mo talaga. Kastoy ni, pindutom day ta add friend. Ah, kasta? Ang yam, dagiti tattao ngam amom ati pag add friend nam. Saan mo nga i-add friend ti di mo am mo? Wano asino la dita? Wen, anya kalakit din aya. Ay na, anya kalaki din akong kunam. Inton kuan, maadal munton ti add friend request kada giti Arabo. Ay nako narigaten. Anya? No addan to ag parang dita cellphone mo Juan Pedro accepted your friend request. Dayjay ag friend kayon. Itay pa yaday ta cellphone mo latan ti mingmingmingam ah. Ha? Kurang la maipigkat day tamatam dita cellphone mo. Kitaak nga rod dagito'y nag-friend request at tao. Di dakpay mat inak-accept. Asino ko mga mintimayat amang accept kan ka? Nagalas mo taugalim. Ha? Anya ko mati connection di kinaalas ti ugalik iti pa nag-friend request ko. No di kakit maag Dumag ka. Iso adida kay accept nga uray am-amuda ka. Gaputa ti adday ti panunot da ket amanga no ag friend request ka laeng. Tapno makitam dagiti post da. Tapno ada may chismis mo. Anya? Nagpaiso mo ti baga. Uray pag subli-subliem di ta panunot mo. Anya? Tabin, papanamaya. Tanakapulis ka. Adda na patag apapanak.
Mapanak man pa'y laang iyay ayan ni bakla. At dalamapan ko damagan kan kwa na. Uray rabiin? Wen, mabiitak laang. Agawid akmet la adagos. Anya lakit din aya. Noawan kay ti usto nga oras, ha? Uno may isang oras. Isara kung tiri daw. Makaammo ka iti pagturugam. Ay na, rab-rabi nga imay ka manang magda. Anyayat parikot mo? Ay na, imayak tadda ko madamaga. Ibagamon? Dagiti ngamin nag-friend request ak atat tao. Dagiti am-am mo. Aging gaita, didak pa'y na inaccept. Dahil tala ti umay mo ibaga, rab-rabi. Ay, unay kan. Wen, isulaang ti umay ko ibagang. Asino nga min nagiti nag-friend request sam adida ka pa inaccept? Asino kumapay ngay, no saan adagiti kakalugaran tayo? Dagiti kakabagyak, kakabsat ko, kan dagiti ko kumare. Ay, iso siguro adida ka kayat nga i-accept. Gapo, tasaan na nasaya at ti ugalim. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Tadamagang pailaeng. Kastoy ni, iso adida ka i-accept. Ngamin, nalabas ti kinachismosam. Siguro, pampanunutan da nga no i-accept da ka, amin ang makitam a post da, mapan mo i-chismis. Anya? Apay akas tati panagsinaay mo. Nasakit na kita imbagakan ka? Saan mo? Pampanunutak laang, nga agpada kayo iti naibagakin ni Carmelo. Anya? Kaya't mo asawan, imbagamot lakan ka ti asawam, achismosa ka, iso nga awan ti mayat ang makifriend kan ka iti Facebook? Wen, kastamot laang timbaga na kanya. Ano pa ginagawa mo, girl? Magbago ka na. At sa ganun, may mag-a-accept sa iyo sa Facebook. Itamang pa yung adda ka dito'y balay. Sika, Magda? Ha? Imbag tanda ka dito'y. Saan ka manin anapan, ija ayan danana Esther ang makichismis? Saanin lakay? Dito'y akong balay. Jakon kayat ti mapan makichismis. Uy, himala! Kun agbalbaliwak mo tun. Ngamin, awan mo ti mayat ang makifriend kanyak iti Facebook. Ngamin, amin ang makaam-am mo kanyak. Kat am-am mo dak gapo iti kinachismosa. Isong agbalbaliwak kun lakay. Ay kahit nagmayatan na denggan bakit, nukas tang agbalbaliwan. Un lakay, pudno ti ibagbagak. Agbalbaliwak kun. Friend request lagayam ti makapagbalbaliw kin ka. Iti kinachismosam. Wala kay, ngam di mo kumamot ulit-ulitanan ang ibagbagak. Ngamin, nakababain. Ay na, saan ang nakababa ti panagbalbaliw? Ala, sabay na ko ma. Nagtuloy yan ti panagbalbaliw mo. Wala kay, promise, ikarik dayta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din! Anya laki din! Orlando, sigamat gayam, anya tigatangab. Ha? Ay, kwa. Sana ka gumatang nana. Umutang ako ma. Aniya, bigbigat pa ilaang umutang ka manan. Di ka kadimadanagan nana. Bayadak tumula nga pa man nga dakwartak. Ala, pangasiyo ko ma. Tapautangan na. Dituyak ako matgatang kay. Sige, anya ti utang maya. Umutang ako may ti talo at tubay ito nana. Aniya, tubay to. Ay unay kan lando. Bigbigat pa ilaang. Ngam tubay tukit din ti umay mo utangan. Nanamay. Kasladya mo bayadan yo. Alan na. Yagyan tatubay itong ututangag ko. Ay na, Lando. Imbes amakan ti utangam. Taadamot isang put mo kininanang mo. Ngam saan mo tara? Ay unayin aya. Awanan ti adupe asa unana oh. Yagyo ki idayin tanay. Kasla na magaan mo tinday ito karabukob ko. Dua lang aldaw sa anak-anak karaman ti arak na magamot ti. Anya?
Sika maganti masabat ko parilandong. Bigbigat pa lang, nakainom ka manan. Ha? Wine, siya nga raw. Apay, anya ti problema maya. Nusak ti masaba mau. Kanina niya kumano nakainumak. Nya nga ti bibiyang mau. Ay, awam maut. Bagaklaan, sika maut. Nasayano kasta. Wala kanuwad na pari ko mau. Tano kwa, rugyantan nga dinanog no isaw. Oh. Ni, apa nga? Amaw, pari pandaw. Siyak, ti kauyungan dito lugar tayaw. Siyak lang, ti pagbubungan dagiti adu at tao. Ngamain. Makita may, dakal ti pamagay. Anya? Ken amaw, nuad da tao madanugay. Makaturog iti makabulan, oh. Ay, una yan, pare. Ay, puno ti bagbagak. Iso ano di mo kaya maturog ti makabulan. Di ka agkam-kamalay, ngagsao, kontra kanyak. Mawatam, ha? Anya, kasta ti imbaga ni Lando kan kalakay? Wine, dakla pang panunutan na nakakaasino bilang lang. Isuki din ti dinanog ko. Kaya muna siguro, kabutan ko. Gapot adakkel ti pamagina. Sakit din ti butbut ngin na. Ala, bay amon. Talaga akas jay ti ugali na dayjay. Lastog na amin alastog. Kunamlan kabailan namin at tao dito lugar tayo. Sana bale, addan tula ta matumpungan na dayjay akatapat na. Saan nga amin nga aldaw kat kukwa na, tandaanam day talakay. Sa bagay, huwag matkid eh. Sabay lang kong matakas ta. Barang isonton ti pagnakman na. Napalalo unay ti kinalastog na kahit. Ala, uston. Umay kakit din, intay uji ko sina. Mangantayon. Wan nana, kasta ka no ti imbaga na kinilakay ko, di na minsan nagsabat ta iji kalsada. Anya? Nalabos mo ti kasjay nga ugali ti anak yun, nana. Bagbagaan nyo kumamot. Ang mga numakatumpong to ti tao ana uyong pay ngam iso. Narigatan. Ala, bay ang Gina, kasaritak taw ti anak ko. Wan nana, iti kasta, saan nga amin a tao kat kasjay ti aramiden na. Inton kwan, iso lang nga raw ti dinanog da. Ay na, pangaasim ka di anak ko. Saan kumaakas ta ti aramidem? Ngamen, ang mga nututupanda ka, narigateng. Ay na, sa anak ang mabutang nanang. Kitain niyo mamuna ito bagay. Nagdadakal, oh. Siyak, ti kadakkalan iti pamagay dito lugar tayaw, oh. Anya? Iso masiguradaw ng amin na tao. Mabutang na kanyak. Anya? Amo yun nanang, mapanak iti paskay. No damadanong ko agrupo iti lalakay nga ginam. Arasas ko pa'y lang, kagpapanaunan. Ngamay, mabutang na kanyak. Ay, unay kanlan daw. Napalaluan ka manen, anak ko. Ay, napudnaw, ti bagbaga nanang. Kamay sa, amaw na kiti tattao. Ano adadanogay? Ay, makaturog ay, iti makabulan. Wino nasurok pa'y. Iso asyak ti aray, dito yung lugar tayaw. Oh, tandaanan nyo dayta, nanang. Naglastog mo tanday jay alando. Nugas ta ti imbaga na kinilakay mo, Gina. Ay wan nana, uray sakot maasarak kat. Nalabos a kinalastog. Ala, bayan tayo latta. Amin a kinalastog at napagpatinggaan na. Saan nga agnanayon dayjay a kinalastog? Ay na, sapay la kumata makatumpong to dayjay timang bitog kan kwa na. Tapnaman agnakam amaming pinsan. Adan to, Gina. Adan to. Don't worry. Nasaya at nakita ka mutla ang landaw. Ha? Nanamar ka? Ay na, pangaasim ka day tabayadam siya inutang mo at alo at ubay to. Nabayag day jayan, 2 a bulan. Nina naman. Pangaasim, awan ti adu asao. Bayadam kumamot tada inayon ko nga igatang ko itilakaw. Anya kay mo tinayan, anak. Di kay makaururay, oh. Kasla kay mula di nga bayadam, may. Bayadak to ka day.
Oray times 2 at ibayag ko. Aniya? Tasikapay ti adaganas na makaugat. Halaos taon, di kay sawasaw, oh. Ang mga nod na makangag. Di yo ibaga, di nakabutang, nana. Amin na tattao dito lugar tayaw. Agbutang na kanyak. Iso nga imposible di kay kayagiyag no sakti makaungay. Naglastog mo na jalan doon, no kasta timbaga na king ka. Uwan nga raud. Ay, di mo pala sinipat ti awanan bain, marwam. Adan tuwal daw na dayjay. Saan pa nga ita? Nagbastos a lalaki? Ay, Kunamlano ka ba ulan na amin at tao? dahita ka no ti sang kaibaga na iti kaadwan. Nga isula ka no ti kabuteng ti tattao dito eh. Gapo iti kinadakkel ti pamagina. Inton kwan? Isula nga raw ti binugbog na. Awan na talaga babae na dayjay nga anak ni Bitang. Paiman. Siyak man, timang plano iti pagnakpan na. Aniya? Ne, apay, di ka kadipay mapan ijay laod italakay. Ha? Kato ita ti bispiras ti kasardaan ton kanlani. Ay, wala niya. Mapan kamot agparang nakababain. Sapay aggayam kayo kini Anton. Diyak sa mapanan bakit? Oh, taapay. Katawan mo't pakakumikumam ita. Wen, hanggang pampanunutek lang amin. Sigurado nga dahil nilan daw. Sigurado, nga isumanan ti are-are. Saan nga iso ti makagapo tapno saan ka amapan? Sa bagay. Mala, mapanak nga raw. Ay na, nasaya tayo may kapandong. Aywan tata. Imbag nga raw tayong palagip ni bakit ka. Nalipatak nga itati bisperas ti kasarda pare anto. Wayne. Ay, pandong, makitam ti makitkita. Ha? Makitam, nilandaw, nakaturog ije sirok ti kayaw. Kasta unay ti barte na. Kasta ka di tata? Wayne, ngamin, ideal daw pa ilangin rugi natin minom. Agpapaanawa ito ije salunan. Tunggal ada tukar, isaw ti ada ije tenga. Anya? Aga na panunot ko nga aramiden ta. Anya day tata? Hey, ikatenta ti pagan-anay nilandaw. Ikatenta ti kawis na. Ha? Sana balay, sana makapuot na jay. Ngamin, nalaos ti bartek na. Ikatenta amin, awan iba kita. Heh, kita, man magkurni pa lang ti kinalastog na tataw. Wala niya tata. Uray siya akong timangikat iti kaos na. Sakbay nga agawid ta tata. Sige, sige. Ngem, alam ti kawis na. Di mo iba't bati iti abay na. Iti kasta, agawid nga awan pulos kawis na. Apay nga, awang magkawas ka. Asino tinangaramig kanya kiti kasto yung ay? Kasino ka ta tinaglapos ko pa na? Tawanan ba na nangaramid king ko iti kasta paray? Di na pusan da kamatay. Ay, nakababay mo tanyo. Awan na pulos ti kawas ka. Ay, pangasiyaw, tagkidam kayaw. Tanay tumakdera. Ay, puto ka na daw. Una nakababain ka na giti tattao paray. Ibagada nga awan kawas di nalastog a tao. Apayan lang daw. Pulos mo't nga awan kawas mo na nakaw. Ay, inikadamot tinti pagananay ko yung kasaran. Nanang. Ay, mamwak lang no asino tinangaramig kanya ti kasta. Ay, talaga nga irisag ti rupa na. Anya? Ay, mababay na ko ni ti kasta unay nanang. Ay, sapay nagado ataw yung kasaran. Ado ti babalasa nga nakakita kanya. Anya? Ay, kasta unay, abartag ko nga may. Ngam no nausawa nak anamin pinsan. Gapo iti kastoy nga inaramid da. Ay, agsagana da kanyak no asino da. Anya? Kita ekmano niya ti maaramidan day jalan daw, no di pa ila nagpatingga ti lastog na. Wen nga ron tata. Bareng ano iso ti pagnakman na. Bareng maikat nan ti kinalastog na. Huwag nga rin. Ure siya kay di magustuhan ti kinalastog na.
Nuti panagkuna nakakabalan na amin na tao. Ay, wrong. Kita antay atata. No adda pay rupa na nga agsublin ton bigat iti kasaran. Ay na, saanan nga agsubli dayjay. Amok ang mabainain. Ay, sapay la kumarod takas tatata. Anya, kasta ti inaramid yu kinilando, lakay? Wen, linapusan may. Awan imbati mi akawas na. Iso ang nagawid, alam mo lamaw. Katkatawan dagiti tattao makakitkita kan kuana. Anya? Wen, ado ti gumurgura iti ugali day alan daw. Iso pagkakatawan da iti awan kawus na. Kastao na iti pungtot na Sa bagay matkit di Barang iti dayta nga inaramid yu, kat masursuro na ti agbain iti pada na atao. Makapaulok ni Lando. Apag iso mapanak agpakan iti aso. Napalabas ko nga awan kawus na. Ay, kasta. Talyaw no ada makakita kan kuana. Kasta ya. Wen, dinamag ko no asino tinang labos kan kuana. Nga magsasauak pay laeng. Pinanawan na kaun. Hustula dayjay nga inaramid na kenkwana. Katuan, tapno agnakama. Anya ti amo tayo. No isukit din ti pagpatinggaan ti kinalastog na. Nay, Lando anak kaw. Apayan, madlaw ko kat kasla di ka matrumrumwarang. Nanang? Kasla saan ka pa yun amapan makiin-inom kadagiti gagayimaw. Ay, yak kaya tayong nanang. Yak kaya ti mapan makiinom iti ura asino dita. Anya? Ay, ang mga numauli man hindi kas iti inaramid da kanya kanya kasaran. Ngailik ka, dadagiti pagan anay ikaw. Nagiti awanan bay na nangaramid Anya? Iti ka ano man nanang. Ya ako naginom talaga. Kayat mo asawan. Dayjay lagayam ti makapasardang iti kinalastog mo anak kaw. Ha? Ay, nakababay man nanang. Kaslastan Anya? Ay, pagyamanak nga rod dagiti nangaramid kan ka iti kasta anak kaw. Ngamain, gapo iti dayta. Napanunot mo ti agbalbalay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.